أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب واسكه من دين كويني نعماما نانغريري ما تاو دينغرانو ارو اغولين لاخو او كوين كرخير نكاتا استاذ ابو بكر حيدر وا كوين موسرنا ماما محمد بن باجي وا كوين موسرنا ماما مدان كلبالي سيدين قرامون سكه منتي ترنغنا نانيغو ما ايا غريما او كوين كرخير ندكو تا سكه منتي ولا لخيكي وراوتو نخو وني دنگتا ان شاء الله ناسو اترون كما ارنو گمن سوابي o maremu ora ko yinanti kebe gani yahudiyanuwa iro serebenu ga gollini dome ya sawi na tora kinya Allah haringa tinne nu ari kitu ya sawabu na tora kinya salama uwa kenni munafiqini ora ko yinanti munafiqini kangai serebe ahi bangantu aho siro akumbangani no hobre au kengunno aw silama bangan na kaira ungundono angani na oro silama bate silama pinun su ko mandinga kana ya sunna men islam he asa undenda Allah asa undenda Allah harenga asa undenda al khamai wadni kunyira munafiqino kembrenga ora hokoni itoni qur'ana yimira sabatini nanti minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah nanti serewo angun silaminuri kena duna ya lamurnu ti gollenga sere wagar hilla qari kingo lagara la murnu ti gollenga kembra gati meno duna la murnu ti gollenga ken munafiqni gati meno lagara la murnu ti gollenga ken mu'minanwa kembra munafiqnu ku ora ko inandi tarhu gumuna honu to nun ko ni himeno munafiqunga sabati kembra tarhu gumo o kamana tarhu gumuna ko qamo ila to qabila yana qabila be ko ni munafiqnu be no ken qabila ri munafiqunga sabati kembra yo kunto nun ko ni ora ko yananti banu duba'ata qabila ora ko yananti abu habib bin al-azhar ora ko yananti ken munafiqin ake munafiqun to khamo serebenu gara misiren sigini ken masjidu dirarwa kembere aken takhanyi kundi serebenu gara misiren sigini ken masjidu dirarwa aken takhanyi kundi masiru dirar na kangai munafiqun ngara misire be sigini misire ke umasi no ho kanema maganta tora aro salama unda qur'ana yime se kenga ma qur'an tarat masjidu dirar kemra kem misire sikanu ke wota khenye kene qur'ana se misire ke kama amma an kutunu aro gara sigini yime be kanema qur'ana se kensu ko manten kama na bangandi ke sabura misire ke anatui bo misire ke asikanu serebenu gara sigindi aro himenu gari terengini aro a almaminu himenu ga misire ke almaminga qur'anan se asuka manten kama qur'anan se asuka manten kama kembira kem misire asikanu serebenu ga yari keni keygoi kingani abu habib bin al-azhar akenta khanyari qur'anan se kama qanuku suratu tauba قرآن أنت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفون إن أرادنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد نسس على التقوى
لمسجد نسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين كما القرآن انسها كما قرآن تقامو أتي سربنو يرى مسيرة اللغة كينا نتورا مسيرة أرو كاهرة أو مسيرة إذا كنت تجتي أرو حتى وتفرقا بين المؤمنين أرو حتى لو مؤمنا منا إذا مسيرة كسكين كينا صابرة وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل إرانيا تانجي دينغراي سيرة دنغانيني سيرة بيغرا الله غجا أغرا الله هارين غجا نسامك كاني ورا كوي ننتي أبو عامر الفاسق أهدي كوتا أكين ديا كهو كاهر نونا نا الله هارين غجا أبو عامر الفاسق قال ألين يغوي ونوتي كان حنزلا أكين سيري كين يارين يغوما قايمة Allah renda assign da Abu Amir al-Fasiq kembra ira misire kesini Kenya sabura nanti gana misire kesini keno gaya nyukun warni hone o gaya nyukun saunu misire ke noni kembra na isa gonga kite wati be o kitene na nju islam nun kama nukari kena tu wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl serbe gira Allah ri haren gaja ira misire kesini tangi no koy kendangan nan sameke kane na sawabu nya gaja Kenya uhudi kotani ay arala renga ja uhudu kota bo misali ka sikenya tabuku gajange kenya ni qur'ana ngati wa rasulahu min qabl serbe Allah ri harenga janan same kekani ati wala yahlifuna inna radina illa alhusna ati misali ka sikawno yokuna na Allah nandi umaho la muruti misali ka sikenya maganta surontaw Allah taqamu ati wallahu yashhadu innahum lakazibun nanti Allah serene nanti sergun garantonye ira dirame beko amasi ken kanema Allah taqamu ati la taqum fihi abada ma sigi misriger abada ma sigar tamusallin ati la masjidun nusisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fihi ti misrebe ga sigi Allah kanen kama gilu kota hananga agaro madina kota be kingan quba misrenga kembrenga tan qaba an sigi kenyari parce kenyan tage Allah kanen kama ataqama ti fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin ati yugo misrekeri a kunga kanunu insenu talla qawsen yome munare Allah qawsen yomun qadnu kembra kemisire serebenu taqiya ni keri wadi kenda Abu Amir al-Fasiq akenta khani kemisire siken kenya sababuni kebe gane Abu Habibu ya akenta khani kemisire siken kenya sabuni igrajate munafiqununi urajate munafiqununi kenna ngi hale qabila keri ora ko ina ndi sorohi liwari kumbiti munafiqunu kuni mu'minanu kuni badir dungonuye qatar hugumu ay akbarin yagami tar hugumu ma irjate ni ko munafiqun nay badir dungonun qani kan soroil na kanga ken Sa'labata bun Hatib ar Mu'attib bun Qushayr Sa'labata ora ken qabarin kuna ara himbe qabarin gari suratu Baqara suratu Tawbari nandi wa minhum man ahada Allah don ora ken qabarin sa'a taronga mawuri ken nga hale Mu'attib khana yo ken khana jatene munafiqun nayi munafiqi akbarin nya mi tar gumu ma muatibu khana ni badir dungonwa wala ko ina ndi serbe no ga shere badiri kamusiki arosoro tamirosiko alla gana dunga tayi o akbarin saka a taron kama itonu aro igo baga qabila no beno o gana kin inshallah kusoro hili wo badir dungonundi kemera kullan da munafiqi abada na sawabu Allah haranti ati alla yingi badir dungonun kama nanti igana hohonya lengi halle Allah ya hari wa yurna arjana kimira kusuro hili wa mun Allah ma anu suka mun dinka arjana itaqamu Quran aya bega yanka suratu Ali Imran ari nanti wa ta'ifatun qad hammatuhum anfusuhum yazunnuna billahi ghayra al-haqi zanna al-jahiliyah yaquluna hal lana min al-amri min shay qul inna al-amra kulluhu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaquluna law kana lana min al-amri shay ma qutilna hahuna قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم صدق الله العظيم تكي وانا كيكو ke qur'ana aya ata yanga ke wari nay akbaran ya nyame tar huguma qur'an aya ke urena kangai nanti ti wa ta'ifatun
qad hammatihum anfusuhum nanti jamai go munafiqun kuri jamai go wiri ti kun jotene iyon kulan koten bana ni yon kulan koten bana jotene unda haminati Allah unda haminati farenga haminati menwa illa lisrambu gajangari wa haminati kembana ti yazununa billahi ghayra alhaq ti woggi kenya nati Allah gigebe gati tongi kemure na kangai iwa mir nanti hay gajara be unta sagene khari wo toko ki gajangari wo kenya mir kemera nanti Allah rawi kisinini unta kembir ati zanna aljahiliya jahilin dunkonu kungi ke una kemme autunde yaquluna hal lana min al-amri min shay'in wad nay sega wakura nay hinga waku kitendi kemira kebe hagaro kita kema ino kitare alla rujabi alla taqulina al-amra kulluhu lillah ati hinsu kahomante kinna alla yarare hinsu kahomante kinna alla ra yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak tiwo honfoni isonomene untake mangananke anke annebirare yaquluna law kana lana min al-amr shay'un iwatini nay sega wonyo ora nay sega wo ora ma qutilna ha huna ay mo kalire nay sekoni gawora aw khomi ugara serebe karaba nardi gajaranga akamane adiya men kamana kenya koy kemira nay sega ni ora imo kalli yire alla qaru jabi alla taqul law kuntum fi buyutikum harnay agani a kombunyari la barazal lazina kutiba alaihimul qatilu ila madaji'ihim ati yomuni baka kallenga wajibi sirebenu kama unyi baka ni saudingiran segerere kembirenga kallen si tindenda gajaran dige ngare andiga gajarango amade gajarango an satenga na time an gilli an fatira na segerere an fatin dingira bela an gilli na segere kembirenga itikeiwo na kego kengani muatibuya irake qur'ana ayat dambe katai kemira otini khibara nyanyami tarhu gumuma diame tanawono taraken kana kuni ghazwatul ahzab tibirambe gayenga qoto tati are kaneto kutunda nanti sasa tala harenya oku lehidun utnora nanti kisra sangasonu aro kaisara sangasonu tokorni kumara kankumu tokorni kumara nayi oy wonon karanta har baka nan ga nyaamendi har nyaamin tere ngane serebe oranda baka nan nyaamini kanu yan koto mawruma Allah ren kaw kamana onyina nanti woni kisra sanga sunu mara woni kaisara sanga sunu mara nanti ke woni kedigame tigan so indahi kemra qur'ana yan kana ken ka hana jabi qur'ana yan kana ken jabi iro kedigame qur'ana yan kana ken jabi suratul ahzab قرآن تقامو قرآن وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا تي بران بي منافقون نغوتيني أرو سيكانغاتي سيكانغاتي نغو سربنو سنمين كون قانوتيني ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا نانتي الله مونينا هوهوي الله هاري مونينا هوهوي مغانتا مرسي الله ري هاري إيرونينا همبي كن مرسي kemra gara nyina be otora nanti oni kisra sanga sonu mara oni kaisara sanga sonu mara nanti Allah ro marasa yo ke se khana dambe ne kata ke yo kenan muatibu ya nan tara ki kako kembra nga otini khibara nyanya mi tar hugumu ma ka tar hugumu yonu kunda ya rabode a nyami honuma ke be ne muatibu ya an senunta ke digame konenda pasa na sabu nya keni badir dungei wai kembra nga muatibu aro salabata bun hatab kembira kun surahil badir dungen kumpiti munafiqin kennange halle munafiqi wona wati al haris bun hatab kenni munafiqi we nambu banu dubayata qablani aro abad bun hunayf ken qahanani munafiqi we nambu ke qablari aro bahjaz aken khanan munafiqi nambuke qablari masjid diraru himmeno gani asikendi aken takhawkun khanari aro amru bun khuzama aken khanan munafiqi atakhaw masjid diraru sikendi aro abdullah bun nabtal aken khanan munafiqi nambuke qablari aken khana takhaw masjid diraru sikendi nambu qabila nambu banu dubata qablan
kemra kebe gani banu Sa'labata bun Amr bun Auf, banu Sa'labata bun Amr bun Auf kun qabila sa munafiqinu benugo kendi keni Jariyatu bun Amir akeni munafiqi aro alle nyugum pilli lenyu hilin yama kun kana ni munafiqi wadi kenda Zaid bun Jariya aro Mujamma'u bun Jariya kusro hili kuni Jariyatu bun Amir de muyi ku hili kana ni munafiqi kemra ku munafiqa wa tuqamu nasa wunya Mujamma'u kebe hayken Jariyatu lenyu wake akenya ni masilu diraru almamiya masilu diraru yero Allah renga wa gurujana yero Allah renga nyamaren kini tuna guruja unyi salwatu nu yonu salnari akenya ni o almamiya tar khugumunda ko nanti Mujamma'u kebe hay sirani ahqarni yalli mosiri wa anyira qur'ana mpangan su dursi ntenya ma kemera ta kenya ni sallinti masilu diraru kene Mujamma'u ya birambe Allah renga di misire ke kara Allah renga nyamare kini nanti misire ken kare ken masiri diraru ma ken munafiqun wo sanki kembra kebe gani banu Amr bun Auf kun dingiranga ala ora ko nanti Allah renga ro agairon Madina juman salengra ni no khubara juma hanan salli no khube kani banu Amr bun Auf dingiranga kembra nga honu diga kawma meno kem misire no ni sallino ila taro gumunda ko nan di Mujamma'u ayi sallin tukunga kama o mare mu kebe gan Mujamma'u ya ila ko nan ti masjidu diraru almamiya ya ke birame misire ke ga kare iga sanki kemre nga kebe gan banu Amr bun Auf dingira ora ko nan ti Allah hare da jumahanan sallinoi bokunda ken dingira tigidi na ya sallirai nan di kebe gan Mujamma'u ya sallin tukunga na sawanya Mujamma'u sirani aha kadani galli wa qur'anan ku gabe dursinde nyama kembrenga anya kan salin tukuma Allah ringa tawanya kemori na li Abubakar ringa tawanya kemori birambe sena Umaru khalifaun ati kebe gani banu Amr bun Auf iramunu Umar ma nanti Mujamma'u ana kiniya na unaya almamiya sena Umaru ra ujabi sena Murti ati awa laysa bi imamil munafiqin fi masjid ad-dirar awa laysa bi imamil munafiqin fi masjid ad-dirar tila kenya iti munafiqun almamiya wa masjid ad-dirar ndi tila kenya mai almamiya wa iti na'am kama Umar ti serbe kenya munafiqun almami ikenda kenya na iya almami kendo qusui Umar maduni almamawa ara khabar muwati bi Amerika ta Umari nandi aywa ira mu nan tumar rake go martin na'am tela kenya mai o almamin wa kemra tumar ra iri kenya almami misire kere ka kibar kutege igama ken sera iri woni sugan ni ken salitiya ka akbarin kutege igama ken sera aronyana amaya sera aronyana anya sera tar hugumun khoni sika ken kibare di mala kulli hali wallahu a'lam kenan yale kebe gani banu nabiti qablan sirunga banu nabiti kene ausu mbolo farai we ausu qabla mbolo farai wani banu nabitiya kembrenga munafiqi wa kun khanari ke munafiqi watin Mirba'u bun Qais Mirba'u bun Qais kembra ke munafiqi ake munafiqu li tuqamo birambe Uhudi gajenga kin ghazwatu Uhudi ora ko nanti juman salihale Allah haren butiya kemera udigande udi qurayni udangi da kenna womponye amuna faulin bangi qurayn gama qamo kenno qusui ati ya Muhammad amati ya Rasulullah amati ya Nabiyullah ati ya Muhammad na ututi ito onkotenga mu'mina nun takenyana kemera nga ara Allah haren ututi ito onkoda ati ya Muhammad ati angane nabi nyime tungunyi meme tamay dangi diketenga pasa ambay dangi ritenga inta kille kinanga ana dangi ritege ili sohonu a on dangi roere na ire kille antalira andagemiya ad kenno qusuya bihi ne kitemba sajuranga atige ganna limana wono nanti sajura kenda sertana kitana anke mpalle inya serna ne ga watu nanti na sajura ga seranta sertana kitana anke mpalle inya serna alakiko ni watibe kenda sahaba yugono Sayyidina Sa'ad
bun zaid sayyidina sa'ad bun zaid ken kusaga girnan saka kama karai kala hunje wa ma kusaga ken boga imeni na yin kulamboto na kenu na jandi jaman kusaga gira kama ken ko Allah ran de ta qaratono na sabu ya tikeni yiwai asono men pinginteni ayaran pinginteni anta tunwali kemra Allah ran da saban kaba una ma girnan saka kama ka yero Allah ran go sene kenai sayyidina sa'adi a ken ko ni samandara ni kala hunce yana sambi yongulan ma wakene a kemra saban kudu kunun munen sage na sawanya girnan saka kama Allah ran di kaba kebe ni mirbo ya ke munafaun bange ke mo yari a akhi won ka hana wono wati kana aus bun qais aus kana ken mirbo ke akhi woni ken kana ni munafiqin agen ka munafaun to yaqamu birambe ghazwatul ahzab ken ni lahzab ngaje ngani wata ghazwatu qandaq ken gajenga qoto nan qoto akin da kata Allah haringa ti tanya wai ogu kombu a bahin yana mantiya la tarin yana mantiya kembirenga o kana sire mar digaro o halle kembira ta la nan dunge ira inda tawo i kombila kenga pourque ini ira kengarde nambu gajala kenga nanda tawo i kombila kenga ta la nan dunge da kenno ko si qur'an ay wono kenyan ka ken khabarendi kena ausubun qaiziya ken qur'an ayana kangai ati iwatini inna buyutana awra wa ma hiya bi awra in yuriduna illa firar ti watini Allah renda ganni kemira kilenginoyi o kombuku ille bunte yande bahentiya qur'ana taqamu ati wa ma hiya bi awra ikombuku le bunte he ha ille bunte in yuriduna illa firara inta ho lamur ma anta wure ina wure mbana lamur namu gajen qur'ani nan ya tawo an kombilakina akemuna faawon ka hanari bange kel halakama kebe yani banu zafar qablan asa banu zafar qablan munafiqun benugo kundi hono wati hatab bun umayya hatab bun umayya akeni munafiqiya hatab bun umayya akeni munafiqiya kembrenga ake akhirsamu musri sirani gili salama on gamar jahiliya wadi arawuci gile kendi salama on gari atlana wuci yanken kare arawun kita musri tar hugumunda ko nanti hatance gumiyani kemra kendi de me yazid bun hatab ken kanai munafiqi yazid bun hatab ake munafiqun wato ne khamo habe ke munafiqi kalleme ke ake kuru munafiqun kama keta gen kalele tu khamo birambe ugadiga gajalanga badir gajala uhud gajalanga kemberenga jogi gajala ke aga jogi ari urari kandi uragari banu zafar qablan surmanya surmo kamana da samba sunko nara yotini nyaali tar jannay kebe hagaran kita Allah kile kama habe ke yotini kamana ngere me ke marsa kini mane aljannay kamana leme ke marsa de kemira ken kana taw na ken sabatindi ama hokku makalin sikirango kene ke lala kama kemira kendi hawa ira ku iru jate munafiqun are hawa uru jate munafiqun kenna hale munafiqun ni hilakari munafiqi wonyino nambu banu zafar qabla kere hilakari wati kenda tu'mat wati kenda abu tu'matu akin munafiqin tu'matu hawa qaimato watini ibn ubayriq waqilike ibn ubayriq kai waqili abu tu'mata hawa akin munafiqul tu khamu akin qalen tu ti do faine ime qablan sereni kena qisre wonyino i qablandi wati kenda qatadata kenya ta'allimai qatadata ke kenan banu zafar qablan sere wai abu tumatu ke anan banu zafar qablan sere wai ko ta yadi bu qatadata ke ara merendor ke go wari qatadata ma merendor ke asa untengo forko yori forgo ke yile jurango forgo ke de merendor ke saundengo yile juran kama merendor ke saundengo yile juran kama a tumatu ka kena bu tumatu ga ken kan hayana ne
ken no kusu yari ya baten to me andro ke aro foroko ke ara jaten tawni ga wakitana mowe ken kala me andro ke ro foroko ke be na kata data ya diga wara i kurkuru no yeri ara wara kurkuru no ken birenga to matu ken abu to matu ke wurondi ari kata data kara nali kurkuru ke botoro wora mangya na me andro ke buli ara me andro ke saundengo yili juran kama ara me andro ke buli na diga tai ara yi wuro nyani aro me andro ke diga ata ale mai wono ken yahudiya ya da me andro ke qariha yahudiya ke tanari ga yeri lehengo kene yahudiya ke ana rawrano na sawu ya ken ta tun nanti hayndi honi birambe yilenga kare kata data a ari kurguru la khemu ya rani kurguru botonde ni me andro ke kanan tano kembrenga ka me andro ke ayi saka yili juranya kama kembrenga yili jurake jaake ne me andro ke mutu yili jurabate be ga kemo kama nan toli rabate kemo kama nan toli rabate mai wora yahudiyan kare kun kara yili jurake batel gara mi gora sigi yahudiya ke kanga yili jurake da kembe noy kembra uti yahudiya nan ti o me andro ke mo amma gaire yahudiyan di me andro ke mo ire tawere iti aiwa wuri hoande me andro ke fa yili juran ka hayga siyange la khay kinga ko ni nanti me andro ke ngama yahudiyan di me andro ke be ga wi kema ke be ga ni abu tu'matu ya kinga ndi me andro ke qarihi ke wuri tina riga yerri lehengo kene kenno khusui udakata abu tu'matu ya nanti aiwa me andro ke yahudiyan ta nyande aqriyati tunyenwa kenno khusa abu tu'matu akuna nandige ma ho qara yahudiya ke iro yahudiya ma mewari me jango ina me andro ke qari hay rake go yahudiyan kabago yahudiyan ti wuri anke mari me andro ke qari henge abu to madu de tima me andro ke qari hay ima ho qara ima kinya karai keta diame lo qodo mankai le girnan sigi taro gumunda ko ina ta abu to madu ke karungo ku ke kotanga ahangan su munafiki karungo ahangan su munafiki keta kutanengar qodo abu to maturi seru wurondi iri gemari nanti keta una ma dungi antagiri ina ma dungi antagiri keta tile ngana kare na yahudi an kare kata Allah harenga ne manu kisiga kama na kiten gutiro mena ti isuka mande gemari nanti ndiga kuna Allah harenda yana kuna Allah haren siranga kuna dura wasakanga kemra tundiga kuna Allah harenda imare mige kene abu to mato ma Allah wara karungon kutun su gemukeri wurondi kemra yilenga kare ila yahudiyan fudu kata Allah harenga nanta Allah harena kiten gutiro menati yahudiyan na garen sau ikun sirenga tara me androken fai tara me androken qarihiya nai ikun sire kenta me androken pi mesera aro yahudiyan menta mesera kemra ila kengo na Allah harena kuna nan saga ma honda kuna kenat la ho kuna ho na tla kenat la ho kuna ne kuna nen dumundi Allah harela khenga ma Allah haren mini idiya mekeri Allah harela garin minare ne manu kisenga kama keta ala haren pami ti yahudiyan kiti kuta ala haren da aiwa yahudiya ke akite ngo kutini kiti kuten sabata kama ala haren ga hami ti yahudiyan kiti kuta yahudiyan koni masigai yahudiyan ti petu ti me andro ken qarhi ke ya ka kensu ku yagra kuna ne benya iseru honda kuna nan tla ho kuna na ala haren mini ikundi ga meni asika yahudiyan ma ken ya ala haren pami to yahudiyan kiten gutum ken qarani wati yani hinu ngana nyami kundu Qur'an wa yankana wayin wa yankana na ya gabundi kemra ni to kella halani dro wayin kusaga yanka Allah harenga ne manu kisinga kama wayi bega yanka suratu nisairi sumni banen timante kenya yanka aya nangiri kame arota nagate nandiga wara aya nangiri na anzana nara ma sumne lagare kembrenga kinwo sehne ke khibare kama Qur'an anti khama woni setu maturi kan gon khibaren kama Qur'an anti a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna anzalna ilayka alkitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima ataqamu atoku Allah ora yankaniya ora kitabin yankani anken kama titonye
oranya litahkuma bainan nas bima araka Allah ke sabra anna kiti seruno mena ati honga ogara ngar ndikinga angara himbe warin nanti sababa nyane anan kiti unati kinga ka arakangarin saunda ati wala takun lil kha'inina khasima a maganya ser jambantonda de mandana ire jambanto ma kunde ma uga jangengare giliken no khoyi aya kira koro neya na koyi nan de tuma turu seru jambanto nyen pasati wala takul lil kha'inina khasima tamaya jambanton da demandana kenno kusui ara aya kira gongone njongo Allah rahimati wastaghfirillah inna Allah kana ghafurur rahima ati Allah ya hemuru ana to Allah anya ya hana yin anya hinnan da nai atlana taqamu ati wala tujadil anil ladzina yakhtanuna anfusahum timma kutaniya baka yomu ma kubenu gari du jamba kubenu gari du jamfa ma kutaniya baka kumare tuma turiseru hagra koyin nanti ya kuna ni khorebe aw hay man kankarebe to muntuma kembra Allah renka ba amma kutaniya nan ka hukui amma kutaniya nan ka hukui ati inna Allah la yuhibbu man kana khawanan asima na sabun yati Allah ta sire mun dare sire be ganya jamfanci sirbe ya sir jamfanciya Allah take mun dare wa Allah ta julmu nyanga nan kana mun da jamfanti na kangai an diga hon kare ha sirenga nan tla nan kutani nan ta ma karai kita anda kamanin jambare wa Allah ta kamo ati inna Allah la yuhibbu man kana khawanan asima ti Allah ta sire mun da sirbe ganya jambanteya wa ganya julmu nyanga nai to matu haira jamanya na sabunya ara merandroken qariha yahudiya atlan anti ma qariha kinna koy jamfanya anya julmu te khanai ati yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum iz yubayyituna ma la yarda min alqawl wa kana Allah bima ya'maluna muhita ataqamu ati wafuqu serunga to matu ari seru wafuqu serunga qairan tafuqu Allah ya hayra kebe yana nami anduro ken qaraha yahudiyan na koyin nanti ma qarhay aw fuqu serunga iran tafuqu Allah ara serum baga kai nan kuna garen kama don keta to wafuqu serunga kitafuqu Allah ti wa huwa ma'ahum Allah kapiya Allah kahundengiya iz yubayituna ma la yardi min alqawl birambe go wurunwini go winiti ngania be Allah ganta dungene tay gilise henga parce que suge mara nanti kumanu khoni ondiga kuna Allah harenda nanti to matu ama hoyke fay igemu kende Allah ti Allah kapiya birambe go kedde sotunu ati wa kana Allah bima ya'maluna muhita ti Allah ya gorun katin dana iti honga awo ken golina awo ho golini ayini Allah gorun katiti kempoi atlanta kamo ati hantum haula jadaltum anhum fil hayati dunya ati tumatu karungo tangu kutane yana do tumatu bate kutane yana tumatu danganni duna kakiri awra kuna garen kama nandi tumatu mahikin nan awa sera nan taranya dunari aw kapai atakamu ati faman yujadilullaha anhum yawm alqiyama tiyeli konkatas kutane yana fadangalle maunyana baka tumatu ma alqiyama kota Allah ga nariga konkata rasigi nanti Allah nawara Allah ga nariga alqiyama kota konkata rasigi Allah inanta nawara ati amman yakuna alai wakila yala besenana ikamawa alqiyama kota Allah ga nuriga ari kangugu koro rasigi Allah inanta nawara kin sirenda nore atakamu ati wa man ya'mal su'an aw yazlimu nafsahu summa yastaghfirullah yajidillaha ghafurur rahima ati sirebe gana hobren goli koy keri me kutana gare saw sire walma ana qahoqra sire nan tlana janfa nan dama qarhay ala kulli hali sirebe gana hobren modelisu aw yazlimu nafsahu walma anna ndutonya anyi mana Allah kutenya ma gare saw sire de kanyi mana Allah kutenya summa yastaghfirullah antu bi halle anda Allah ya haimuru ke suma ira koyi nan dike na tubin ya koyi ne
kyo tubi nya ko ina tubi ni hina kata Allah tubi palle anda Allah ya hemuru kembirenga ti yajidillaha ghafurur rahima tan Allah nyini ya hananga anga yin hinandana kembira tubi la khimate urare sira sugana ku golu gonya antla nan tubi kata Allah na Allah ya hemuru tan Allah nyini ya hananga anga yin hinandana Allah taqamu ati wa man yakisibi siman fa inna ma yakisibuhu ala nafsihi ti sirebe gana junubunta hiya ana junubunta higolli anna to anda ken junubunta hogi higolli atora nanyima kamare atora ananyima kama ati wa kana Allahu aliman hakima ti Allah nya to anai wa Allah nya kitana be kitenge muntengani sira sundana ango Allah baga to awuri sira sundana an kiten sirenga ni khona Allah kite atakamo ati wa man yaksib khati'atan aw isman summa yarimi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina ati sirebe gana khatawhi golli khatawhi ni qangai jeneri me kutu wal ma hayneri me kutu wal mana garasa usre kenni me kutu sirebe gana khatawhi golli aw isman wal mana junmuhi wa golli ana khatawhi wa golli wal mana junmuhi wa golli summa yarimi bihi bari'an kempalle anda seri barnde anda ken ngarani tiken junumuhi angi yana junumuhi kenya andla na ken ngaren saw seri barnde we nan dikenya baten komi tu matu haygara haynden ngaren saw yahudiya ke mowe serebe anda junumuhi nya wal mana khatawhiya andla na ken ngaren saw seri barnde himben ta sera akitentari atantari anda ngaren sawi Allah taqamu faqad ihtamala buhtanan wa isman mubinan tiken kamane a kenda gari bini ara kelligi ara junubun kahana ligi junubu be abangantengani aga tara ligi kena kangai Allah ko Qur'ana no kutana nanti junubun tahinu al khayama ko tay wanya likenya na waran qorondi beso e junubun mutunu kata al khayama qurayna kena Allah ti faqad ihtamala a dankana wunyi me ken kamane da liginde ya buhtanan gari bini wa isman ara junubun kahana ligi mubinan junubu be bangantengande na hoy wonya nan tlana garin sa usir barintenga serebe and atanda ra kitendari komi to matu ya hayra kebenya yahudiya yoke Allah taqamu ati walaula fadilullah talafasa muntawnya ganna gahe alayka anke annabi kama wa rahmatuhu nay Allah hinenya ganna gahe la hamma ta'ifatun minhum an yudilluka ati jamai go hame gele to maturi kargo kui nanti wanken sankundini nanti wan sangundini ati wa ma yudilluna illa anfusahum kairanta sirasu sankundini maganta imenu ini imena sanguni na sawunya wahay makuti hina wahay ngo yanganan kinga hibe na nyami Allah an khibar ni na tungunana wa ma yadurrunaka min shay'in urantangen tornum ho dambe sui kin wuren kanga iranta tora ho kenan kinga wa anzala Allahu alayka alkitab Allah kitabin yankan ken kama wal hikmata arahinto an kahana kina wa allamaka Allah rangen tuindi ma honga lam takum ta'lam ankin gama yangen kento Allah ran tuini me amma kenture nan samin na mi maunka ne wa kana fadilullah Allah fasamuntaunya alayka anke annabi kama aziman akhorende kemira tu matu are karngon khibare awni sigi mayre kemira ke qur'ana aya suyan ka ke khibarari na bangane na koyi nanti igara garabe kudu na sau yahudiya nga nanti yahudiya ka kulleni ikunya ni garantonga Allah renga niga hami nanti yahudiyan kiten kutunu Allah ta'ala mena Allah ya himuru ana Allah ya himuru kembrenga birambe khabarenga bange ti qur'ana aya nyime yankhenga Allah ren kitana nyamar ne atinde tu matu rigani kiti kuten sabata akama nanti yahudiyan pe tu matu abu tu ma kenya kiten kutini birambe agara khabare mugu nanti kiti kute nyille kati kai kenno kusui a wuru naniga maka a poroto o makata kitana wuru naniga maka aga wuru naniga maka a kemira ada yanka koi yare gono wati kenda sulafatu bintu saadi ada yanka kenyi maka a murti baka salama oni aga yanka kenga a murti baka salama oni
kinga ya wati bara wuce ya maka kembra wuce dangi halle aratun nanti khibar bi hayri ke bate kinga ni kiti kute ke na sababunya qur'ana yan kana sabatini na kiti kute sabatini ke kamaratun nan di ken koni ken tarani hiri ken no kusui ahami amir kangai kita in fuuna ndiga madina indi yo kuntu in sagira maka wal mai ndiro bangitanai amunan sagira ndiga madina nandi yo kuntu kita indi ro bangitanai wal mai sagira maka ken karanta suro no fuqe halle ken birenga a meqi nandiga madina aga diga madina kita amunan ndiga e kompendi nandi yo kuntu akara antara e kompendi do lakim bangi ana ro lakim bangi serwa wali kita ato fuqe ma urongo qaso wati kenna ari sagarengo me kenari nantiwi kombeke ko wimbotono iwo bunna na lo ni yokumutu ken garanya gara uche benya maka kenna yi kamen digindi a kombeke ko binunga kenna ko bike Allahu kemra ken woni to kombe mbote ngasa mago bote muni kombe nga nanti worno yu yokumutu no kenno ko swari yongula londi bane akute maro ko bin ko saga kana kama nakari ayme ko bin kana kama nakari ilenga kare sorunga asa ontenyino kemra ga wuru himbe amakisikenya akara nayi haduma buari wa nayi amurtinte mo baka salama wa kemra nya ma lagarumburun tawa ya rabbi arno suka mandengi sindiga kemra kebe gan to matu ya abu tu'ma munafiqun ila jate nambu khan qabila banu zafar qabilandi kemra aken kibare nya haike kenna ya hale banu harsa banu zafar qabilani hono wadi kenda khuzman aken kana aken munafiqin nambu banu zafar qabilani aken munafiqun tu yaqamu aken tarugum na ko nandi yugo sagani ani gajanga nya antu mu'siri kebe gani gajanga be wati ghazwat uhudi gajange a sere roslami numbati ara gajange kenya ka gajange ga do koto mu'siri ara gajange be gani gajange kaba gonte mu'siri masarin kuma nan kaba ko agaje mowa aga yorno jamani mo ara ga yorno haratihinu ni mobe ara kahirin gaben kari uhudi kota kairnu ari gaben kari uhudi kota na to gayan ke lungana ala rene kanin to sahaba yura tike hay kesui qasu ko mande kesu danga hale au gilli yimben dungoni innahu lamin ahli an-nar ala rende innahu lamin ahli an-nar ta hay kesui qayimben dungen yande kenyu go kabako hay ken nan sidara hay kesui ala ren kala sabadin nan de harsa kesu danga hale yimben dungen kemra kenyu go khoni toray au kuma nan kabakoi ara gajang ya masurnan kaba ko agajan bawa ato kenga majoge nga wakitana joge ngara kita ira watuna kahu watindunga sahaba ya orino yugo kama na jimutu na kini watundunga wi jarna kita Allah ranya gajang yeme ira watura madina kebe gani bani zafarun ko idingiranga ira diano kita sahaba nunya yotokora dua dangani wodwo nyala wadi anni soja agara nani site benya gajen kedi ama fosere be sura nani sitentu be sura dur khotentu ara kahirin gaben kari ma joge ngawai mekitana sabano kuma dan ni soja ti arjane atoke mo asa an amuna faawun woni bange kanu sabano be ma ke duange benya ja kewo kamana toro atoke mo wari a usandi bima abushir fa wallahi ma qataltu إلا حمية عن قومي ما قاتلت إلا حمية عن قومي كنا يأتي بماذا أبشر تيل إن يغالي تمانية يوم من دين يغالي ترجاني تيل كني إن يغالي تمانية كني من يغالي أتي كنا الله إكما جاني كنا هو ساورا مغانتا إقبلا مباسا لي إلا يكنا ساورا ني قبلا مباسا كمورين قانغي ira gajen kenya purga saurna di a karsarangon sago karsarangoro gajen ya ora ko ina da baka qabila belken banu zafar qablain ira gajen kenya masaurna di a banu zafar ngo in sago iro gajen ya tira gajen kenya saura kembele manya Allah ra'i manya Allah harinda a gilikin sa saurna tu nanti munafiqin ja wa hagra kebenya ke masro
atlana jogila khebe wa kusagara kinna yura ayetu jogila khike yetu na saharulai ayme torenga kasau akama torenga kasau ayme kusagara kachuku wasa baga ina bune wotu ime bununi na kengonya na jogila khike boto na akusagara dukari kenno kusari dukari ken ala arenga sehebe ko ken sabati akama pasi ala arenti innahu lamin ahalin nar nandi keigo be hay nandi yimben dungonwen sahaba bega kaba kwai kenno kan sare sabati jala arenga hime ko tunyen pasi hagar dukari amuna faawum palle ari dukari kembe ari bangen nanti ja yimben dugen qur'an qara sabati ni nanti sere sugana idukari tigen kamanan koni kenni yimben dungen yere kembe nga ari sabati kiasa nandala arenga de ko ja tunyen munafiqin yani munafiqun palle ari dukalen anda ge muslamaun kemra ala arenga himbe koni nanti yimbe dungonwani kelli sabati akama ken khuzumaniya kemra banu zafar qabla munafiqi wani kemra banu zafar qabla ora munafiqi haqibe jatari aw dantanu baka ora ko ina de hatabu keni munafiqi bani zafar qablani aro yazid ken kani igoy aro abu tu'ma ken kani igoy aro keigo ken khuzmaniya kesu ko mande mo baga ke qablari ken ani banu zafar qablan kemra wala ko ina ndi munafiqinu ku yo go mana salamaru mbangani kahirawo yo ken gundono isono meni alla ka kuna nandi migra banganda nandi umarum kebegani banu abdul ashhal qabila kiyani sa'd ibn mu'adh go baga qabla beri ora ko inandi kunga salama sa'd ibn mu'adh radiyallahu anhu akinga salama ko tabe qabila nyugumanda ya garima asuka humanten salama munafiqin magabo ke qabla ri kiyani banu abdul ashhal qabila qasir bana wonu kini munafiqi wadi kenda ad-dahak kini munafiqi ad-dahak ibn sabit ad-dahak keme uren qangai ken uren serebe soyenga gaba soyana ngana to ke uren kini ad-dahak kembere nga kini munafiqun tu iqamu yahudiyanu aro kunya nyigalli aterle mu yahudiyanu agundo konile mu yahudiyanu aro kunya do me kendo uro qur'an karo hata baka yahudiyanu nasara imnya mau ari terle mawa kembra ke munafiqun sabun kite kyari kena dahaki akem banantui banu abul ashhal qablan qatar hugumi wonda ko inanti hotana wono ken bishir kembra ken ga munafiqi akem bishir aken ni koy bishir kebe qibare wanda nga kendo yahudiya na qibare wadangi aro yahudiya yona bo qibare ke uraman kay futuro mena bo yahudiya kira koyi nan tundiya kiti Allah hare no ko ne manu kisenga kama bishir ge kinan munafiqi ge kina koyi nan dindiya kiti Ka'b ibn Ashraf tindiya kiti ke mangya pasge munafiqi kengan bishir awatu nanti Allah hare kenta dungene wurum polligana kenta kita musorgana kebe gani Ka'b ya ibn Ashraf kenga kita musorgana na sabu ya munafiqi ge senyara na burgumai akengi saundeni ina urumponya kini akhawatu ala haranta de urumporiya kembirenga mankayenga qoto yahudiya ke onira wajibi ti fokun ya ala haran ko kembirenga a wajibi nan ga ala haran ko ugadiga uru kallen yaren ko ni yahudiya ne kallen yaren ko munafiqi kere kallen yaren ko kinga ya wati be ala haran ne manu kisinga kama ara tungun kini yahudiya ke ati tungun yahudiya kama ati munafiqi ke ken bishiriya ati tungun takema kembirenga bishirti ti inda karne ti mindiga kiti yahudiya ke kinga ni Ka'b ibn Ashraf ti mindiga kiti ken nokuyi kemera ni to kamana ndi ukusaga dangiro Umar kalakhinga al-Fariq dangira kalakhinga kebega ni bishiri ya kempa karenya nga munafiqi ya kempa karenya nga nandi kahirnu ihin ko yanta Umar ra yahudiya num pinan ko yanta Umar ra akempa karen kusaga yanga kende kinga ya bana ati yahudiya kerati aha tulli Umar kara unde kiti Umar ma tundi kiti ngutu Umar ma kemera yahudiya ke di bas ndari tundi Umar no kwa uda Umar no kwa kemera yahudiya kira ya ngoni nandi khibara ndangiro islami kena ken munafiqi ge idiga Allah haren ko Allah haren da kiten kutu kiten la khalungo ikea ti kiten la khenga lungo ikei kemera
kebe gani yahudiya ke munafiki amadungi ti foki uli kita ange no kuyi ti olle ange na kiten gudoro mena umar ti ike na kiten gudu tela amade Allah hare no kuwa yahudiya ke din na'am to di Allah hare no kuwa tela Allah hare makiten gutuwa yahudiya ke din na'am tela hare na kiten gudu kiten la kalungi ke ti munafiki ke ken bishiri ati madungi tai kemira umar ra bishiri ke metir tele anya ke mowarwa ambegara ko mo anya ke mowarwa bisirti wallahi anya ke mowari ora odi Allah hare no gara kiten gudu ke madungi ta kiten kemira wo munange na kiten gudu agen goni wa hayni kahir nu kuro yahudiyan gu higan kwenda umar ramowe umar ko sagara yugo kanin charwa kenna kembe kembe kiten yila kenye kama kenya ya bane umar tinidu ike wasage ne kiten ala haren kiten amal ngara ike wasage ne kiten kenno usumar di aroy kombeni ni ka an fosi nara kallun musri kemara ka halo idro ke khoremure abu ara yahudi ara munafiki ke sinde ken bashiriya ara kaduti kahanga na kadutai mago kene ama tono ara kadute mago kala go muruno maga muru watbe ara kadute mago muruno kemira kitena tono kiya bane mangai ngirna sigi umar rasire kari ira suma nanti umar woni kungo kitakeri honu mira miri umar woni kungo kitakeri na sawanya bishir ke be hay ora ko nanti honu ra ko nanta baga banu abdul ashal qabla honu ra ko nanta baga kemira mangai ngi Allah haringa yero serungo kina laringa na khabara ke ko qur'an ayan kusaga yanka hikeri qur'an ayan taqamu ati a'udhu billahi minash shaitanir rajim alam tara ila allazina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu ash-shaytan an yudillahum dalalan ba'ida sadaqallahu al-azim qur'ana yanga ke khabariri ataqamo ati Allah hare yelanke anda haynin kata yomungawa himeno ga wazamun tankoni nanti kunga itongoni tuhonga kinga yanka anken kama wadin tongoni tuhonga ne kinga yanka nan sami qur'ana ke kan ke ne tawrata linjira tiqa yuriduna yatahakamu ila taghut iwa lamurun nanti unga kiti shaytanu ya baga ken taghut no taghut murena kanga arabun kaneni karamo be ago haramun den yana ne Allah ma haramun aw hon daga dini ne Allah ma daga ne haramun kan ne wati kin ra tawuti karamo be go hon paramun time ago hon daga ne time yahudiyan karamo nun nasaran karamo nun ina kella hala ya kama hati go kite go koni nanti Allah ra keddi gandi hati go kite go bakai Allah ho haramun to ko sa ho bugai nanti Allah ra keddi gandi Allah ga himino haramun ko sa kunyu nun daga ndi Allah ga himino daga ndi ko sa kunyu nun paramun wati kunya ra tawuti kemrati munafiki ken bishira wala amrun nan tundiya kiti kun qaramo noy wa qadumiru an yakfuru bih nay alla qarun yamari nan tun kahirnawo ti tagutu nukui kemra ti wa yuridu shaytan an yudillahum dalalan ba'ida shaytan wa alla amrun nan ti ini sangun dawi kenga lato baga tumma kemra ken bishiriya umar ra kanin kutu qur'ana yanka ken qusui alla renda sirwala na umar khiri na atum sagai ken kotani Allah renga saiti al-faruq al hata ne ya baka gare ndo tunguna al hata ne ya baka gare ar tunguna kemra ke bishir khibarin hage kenan yale banu najar kinane Allah haren ne gan kan gonga tar hugumu na ko ina di munafiqinu yuni kun kanari munafiq be wadi hora rafi'u bun wadi'a tikin munafiqi rafi'u bun wadi'a aro zaidi bun amri aro amr bun qaish aro qaisi bun amr bun ashal ila ko ina di kunu munafiqinu nga bani najar qablani aro banu jusam bun khazraj qabla mboro farabe gani wati banu salmata qabla honyu kundi wati aljadu bun qais aken kanai munafiqi aljadu bun qais aken munafiqi amna fa'un qurain kama musir aken munafiqun qurain kama mai fuqari aljadu bun qais ke amna fa'un qurain kama musir aken qalle ara sehego koni agara sehego koni kembra qur'ana li yanka ken seheri namuna fa'un sabatin aken ta qamo gajanga go yono wati ghazwatu tabuk gajanga ora ko ina dikenya qote ngati har islam nu yugon jarabe kendi jango munafiqun kembra ken da kilemu na larema
tiwa mun Allah harima gajen be haytare wadi kenda banul asfar kembra nasara nuku unyo qili banul asfar ogu mawusuna ngano wad hatan kullu ti hatan kullu ku benu hay ti iyaru siren mosir ike kan sirai igana yarin sirengari iran di durgana igana sirai yarin binan nyamo mosir igana yarin sirengari iran di durgana kembra tala arena ndunge ikira into ere ima da gajarage igana diga sedane mari ri mara qataw ara kemana manan kana kona la arena tabugo gajanya tala arena ndunge ikira into ere na sawnya kebe ni hatan kul yaruma igani wari iran di dura alke mana kana kuna larena kenno qusi qur'an aya nyanka na munafiqun sabati qur'an anta kamo suratu tawbari ati wa minhum man yaqulu idhalli wala taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin kemra ati wa minhum man yaqulu tisro gili munafiqun kuy kenwatini idhalli alhare dungengira nan toyere na ma da gajara wala taftini magilo fitnani talare na mai kiro fitnani na sauye na daga jarake iwo jarabini to ya arkuri talare na mai fitnani ala rajabi alati ala fil fitnati saqatu ala nam tungeni ke yugo kyan jadu bin qaisi aqinu fitnan onde aqinu fitnani bati wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin ati jahannama kanan gorun kati honya ti kahirunga jahannama gorun kati ti kahirunga kemura na kangai kahirun wani nyungia kanu bana au jahannama no woni kembira ke qur'an aya ayanka akenya jadu bin qasiya jadu bin khaisiya kembira nambu banu jusam qablani kenange halle kebe gani banu aufu bin khazraj ken qablani kebe gani munafiqun yime yungme sa raisul munafiqin Abdullah ibn Ubay ibn Salul aken kano baka aken qablari banu aufu bin khazraj kemra ken munafiqun koni ken fonde Quran ayan gaben yanka aken qibareli la hala gabe koni aken qibareli akbaran yi wani kangai Allah halan gabe na suran ta koni akbaran yi wani kangai gajangai wono Allah haren diga kin gajangai munafiqun gaben korero Allah haren batena da kin gajangai kembrena ken gajangai Abdullah ibn Ubay ay mesere ken gajangai keta urnde o ken waran la kai wai Allah haren yanka sirahuma gajangai be gara garin sawo Aisha aro Safwana gajangai beri ken gajangai hini Abdullah ibn Ubay asere ken gajangai wa munafiqin gaben da ken gajangai kembrenga kebe na Abdullah ibn Ubay ibn Salul ala renga yanka ara ile minan qita nda jimutu sena Umar khanara ile minan qi nan ta nda jimutu keta wara me jiuturanga ila me sori kebe gani ala haren jiutana ara Umaru keta kenda asi galla khina hira ala haren sumalem paga kembale na Abubakar sumalem paga kembale na Umar sumalem paga kenno wayna Abdullah ibn Ubay ibn Salul aken jiutana kelle minenti iwi sumalem paga jako ya ne ku khalim hagu kiganya watwe man kayan futi iromena migenya koy wogajena kiganya watwe Abdullah ibn Ubay ibn Salul kelle minega kusaga kule na lansaru non qri kenno kusui arabun kuma kella ranyu maayina me qri unta ya gamunu do kusaliti gajanga kenno kusui lansaru non de kanuli do bangin sui kera kule na muhajir na non qri kiganya muhajir na non kanari do bangin sui anya koya wanya na fitna Allah rende qablan gajangi salama una amutinteni fitna ina Allah renda be mosri kemra sagire halle da yan fitna ko ma gire hikere ka keben Abdullah ibn Ubay ibn Salul ajuta na ke da raya an gona Abdullah ibn Ubay ibn Salul a radiyan gabe ko di ati oku oro muhajir na nuku ona akoto sare ati muhajir na nulli e wuru bage hawankali hontu ma okura honkiniya kombe mai mawara kombe nginiya nabre mai mawara nabren kiniya na tenun kiniya har sayo kuma ne dutu oku kamuni wokuma ni dutu oku kamuni na yoko qas ginde moti hinsu kembere wogo no khairun kukutiya yo sagene yo agana dum yo wora bangintane ako sagala tali wo kadu togro muhajirna nuku misali mo khoyi ti serengana e wulen katoni atla na nyiga annan wulen katoni atla na nyiga ako sagala genta la katu ati basindari igana sagena niga Madina ti ser qoru kungo seritu ser lombuni ti gana sage na niga Madina ti ser qoru kungo ser lombuni ni Madina alake diga mako
Abdullah ibn Ubay ibn Salulu akena ke digambe ko ti wallahi tugana sage naniga Madina ti sir khoru kungo sir lo munati khamo ati yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna la'azzu min halazal alkiyako Qur'an ayan kusaga yanka adiga mekedi kemra Allah rajabi allati walillahi al'izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin walakinna almunafiqin la ya'lamun atid daruntahu sir qura'u kenna Allah yara wa Allah harin yara wa mu'minanu yara ka munafiqun takenture kemrenga kebe gani Abdullah ibn Ubay ibn Salul ya akbarenga wen musri ka kella halari akbarenga kin Allah harenga nan tagara ke go qur'an yankari kembrenga kebe gana re me kin Abdullah ya lenyu sirenya ma mu'minati mande kenya ma areme aslama on sirenya kenta Allah harenda angana sire tana koy tikena kari nge hawa na wintorno kembrenga nyamara enkininga nda yangula won katanga sisa nyamara engina nda yangula won katanga sisa tarugum yonda koy nandi kende ya sigi aro Madina na nan tandarno Madina ma Allah harenga na dunye enkini nan talo kembrenga tarugum yonda koy nanti Allah haren dunye lemekera nan ta ma honye ana tawno allo Madina akin na le usirege kema akhbarin gaben muslim Allah gana dunye tay misal sin gabo wala ni khale gasini Allah gana dunye tay kotatana wadan ta Abdullah ibn Ubay ibn Salul wadan ta akhbarin na sawa tarongo modwa on qarna wata Allahumma ya farjal ham wa ya kashfa al-gham wa ya mujiba da'wat al-mudtarin rahman ad-dunya wal akhirah wa rahimahuma anta tarhamuna farhamuna